القادمة هي مول الإمارات. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is Mall of the Emirates. المحطة القادمة هي الخيل. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is Al Khail. UAE Exchange. The next station is Shobar Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobar Realty. المتحدة للصرافة. المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is DMCC. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach. Дубай мол yanına gidiyor. Салыштырып чөнки Дирхам мындагы верлі акса бөттү. Az gina kaldı. Şunun için hazır birinci şu molga kirip Avustraliyalik торговый центрге сауда комплексinde şu an belki Dubai Marinaga barıp keledi. Bugün şu katılgana tuşuruda oldum. Metro şimdi. Hayda karama Urus'ta yürü. Urus turistleri. Bana Marina Mall. Dubai Marina Mall. Швел Дубай Марина. Benim anılan support nedir? Так, bende Dubai Marina. Unutuyorum Marina Mall. Bu ayakta türlü
фатердар. Бұл Дубай Марина пролив. Залив, пролив, канал. Дубай Марина канал. Бұнда түрлі паромлар жүрі. Дубайдың башқа порттарына мұнан кетерге бола. Шынға шәп ұрам. Бұна шынға туристар үсін паромдар жүрі. Кәмелер. Ocean Impress деген. Burada kişiler yaşayın akırı. Фатердар. Мына көп урысша үйлешкен халық. Бұлар мына фатердар. Бұнда алашылайық. Бұл яқ Big Motor Дубай Марина. Дубай Марина канал. Бұны ашылай туристтарды үйретелер. Айыл бұл паром шекелі. Дубайдың бір ерінен кетенсе орнына барауы. Паром бар. Biz hazır pляжına geldik. Заодно позагораем. Ялыта. Был Дубай Марина приложение Шеру. Это колесо обозрения. Анда яңа отельдер төзелә.
المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail.